Sithola imiyalezo eminingi amalungu amabhrantshi nabo bonke abathandi bomculo bebuza lapho bengadlulisa khona amakhandlela. Ngemvume yomndeni ucela nisebenzise nazi izinombolo zebhange ukudlulisa umnikelo emndenini. Sanibona sanibingelela Ndlovu TV le lapho sikhuluma ngodaba uKhuzani abike ngalo emini ephejini lakhe lapho-ke ekhuluma ngensizwa engasekho emhlabeni. Umvumeleni Rank Zwane kunemininingwane-ke abantu abafuna uku-contribute ukuhlangabeza umndeni ukuthi usizakale. Kune-akhawunti laphayana-ke ekhona njengoba niyibona-ke account number eqala ngo-16 igama lebhenki u-Capitec nenamba-ke ilinke ngayo-ke yonke into iy'ngcukacha zikhona-ke zibhaliwe engathi insizwa ingalala ngokuthola nomndeni ududuzeka. I-memorial service yakhe bathi izoba ngeyi-6 kaFebhuwari indawo kaMayi Hall isikhathi u-2 emini. Kunjalo nje ngane zakwethu siyazi ukuthi bakhona bazoya bakhona bazothola amandla ukuyoxhasa laphana. Elinye lama-Blue Nation ubaba umvumeleni naye phela omunye wabantu asebagana uwumnumzane endaweni abadakhele khona abafowabo ingane zakwabo umama ubaba bonke nje balahlekelwe kakhulu. Kodwa-ke kusasa-ke ngeyi-6 kaFebhuwari kuzobe kune-memorial service yakhe inkonzo isikhumbuzo eyakhe-ke umvumeleni in loving memory bese kubhalwa-ke iy'nsuku zokuzalwa kwakhe nangosuku ahamba ngalo emhlabeni. Nangu isigubhu sedeshi Dlamini naye uku-confirm-ile lokho lapha ku-Facebook. Ngicabanga ukuthi ezinye iy'nsizwa ey'maziyo noma abaphila naye ukuthi sidlulisa isimemezelo mayelana ne-memorial service kaMvumeleni Zwane ezoba kusasa from 2 p.m. kuya ku-5 p.m. laphana ngaphakathi kwa-Mayi eHowe lakhona. So ubhale kanjalo-ke usigubhu sedeshi Dlamini amagama ey'nsizwa-ke la ingane zakwethu. Ningaze-ke nize nididiseke. Waphinde wayishera naye futhi i-post kaKhuzani usigubhu sedeshi Dlamini okufakazela khona ukuthi ena nangempela abantu bazokwazi ukuthi bexhase iyo i-akhawunti leya ebhaliwe ka-Mr. A.S. Mbatha. So bekuyilokho engazuthi sifuna ukukuveza njengamanje. Kungenzeka ukuthi i-post isi-late kodwa usizo abantu bazoba nalo oluzovela kubona luyodlala indima enkulu kakhulu. Luzohamba nje isikhathi eside emndenini ngoba kunzima, iy'ndleko kunzima ngempela. I-support siyathemba futhi ukuthi izoba khona kakhulu kubantu-ke abathanda-ke umculo kaKhuzani, umsakazo kaKhuzani abasebenzisane naye yena uMvumeleni Zwane ey'ndabeni zobunduna, ey'ndabeni zama-branch, ey'ndabeni zama-event kukho konke kade kuhlanganiswa including ne-Carnival City lapha abonakala khona-ke umcimbi omkhulu kakhulu wayinqophamlando. Umcimbi wokuqala-ke lapho-ke uKhuzani ayebungaza khona abalandeli bakhe ngeminyaka ewu-15 e-celebrate wayekhona noMvumeleni lapho-ke kulo mcimbi loyo. Kodwa nje yilokho besifuna ukuveza njengamanje-ke. Ezinye-ke iy'memezelo-ke eziyomenyezelwa sizoziletha khona la kwiNdlovu TV. Sekahle siyodibana ngokuzayo.